So orang Eropah dia mau gaduh-gaduhkan kita. Kalau kita Malaysia naik gaji tinggi, dia lari ke atas gaji minimal sangat penting lah. Argument yang selalu majikan bagi adalah productivity kita tidak naik lah, which is wrong lah. All the study shows productivity pekerja selalu naik lah. Itu satu yang sangat jelas lah. Satu lagi dia cakap pekerja akan lari ke lain negara lah. So kita sebenarnya kita ada dalam PSM kita usulkan negara-negara ASEAN kita tetapkan corporate tax and minimum wage lah supaya orang tak lari ke sana sini. So orang Eropah dia mau gaduh-gaduhkan kita. Wah, kalau kita Malaysia naik gaji tinggi, dia lari ke Indonesia, ke Thailand, ke Vietnam. So we must make a deal with them. Make sure the gaji itu diselaraskan. So hari ini pun Bank Negara says our gaji must be 2,700 in Klang Valley lah. And it's for one person lah. One family, it must be like 5,000 something. So if you look at all that, memang gaji yang kita ada hari ini kurang lah. Sangat kurang. So actually dalam kita pun sedalam. So kita cakap ada dua cara lah. Satu, you make sure Malaysian people get free education, free healthcare, free education, free healthcare, housing, subsidized housing, all the basic things. Kalau dah kurang, gaji kurang pun boleh lah. If everything is expensive, education is expensive, ini expensive, gaji kurang macam mana nak survive? So that is our counter argument.